Nkutangira ntekaniza Orubazo kiro kinu kya mukaaga ebiriro kwezi 22 omwezi guno gwe 10 omwaka 2022. Ntekaniza Orubazo kiro kinu natugarukire no mugurusi Ashirafu Mugenyi abatondere mutekanize yahoire heri tukabantu ruro rugendo rwa Uganda kutunga okwerema. Bigambo bya mugurusi nkwenda kubasima nnyo na ba resident ntekaniza ro munywano wange Mwesiga Patrick okasima mugurusi n'abandi bangi muno benta kwijuka baitu mukasima mugurusi magamba mugurusi ono tuikale tumuguleta nabo ensonga egyo kiro kinu nabo tumugaruire ayongera kuba natusoborora natwanjulira ebintu ebyembaganiza omurugendo no rwa Uganda kutunga okwerema mwezi gwa 10 guno tugondeze tubentuletera Uganda omulingo yatungiremo okwerema boko kwa 10 ebiro kwezi mwenda nubo ihangaletera Uganda lyatungiro kwerema omwaka 1992 Uganda netungo kwerema nabo ensonga gitwagamba leka tunga episodes zino no muguruso na Ashirafu Mugenyi omulingo ebintu babirozeremu iwata abairo sobole kuba no bikenga oguranu go munudi kubandize kuba no tondera oli YouTube oina ku subscribinga baira botewa no kumiga akadekali so that tungege notifications eza video zaitu zone zitukubantu tekaye and then rano tulira ha Facebook otaruga nota otalikeingire page yaitu kando sharinge no bukwenda buno abantu abandi basole kuba ni babutunga mugurusi omudali kiro kinu konyumira omudali hati bwoba mukama kyakwera bwomezi ndakuragira ebikwato bya Ruhanga byakwaire muri mukankwata nyina omudali kwa Kabaleka na baji ya Canada atinde seriguno guno nkurura sinoko bunyura amasaza kap atamo dali guno nagonka gutunga twina mugurusi atayuna dikitali bara musita alikuwera nitu kwa tagana kurungombo kama kuba nyowe umuro gunkorombo kama nebembera mukama baba nagenda ha mikoro yona kakuba munda mukikarunda heru kuya buraya no ntagenzere kandi rina dikitali bara ne babasita bayikara nengoma yatiba mulindi ya basita bayahwire bakaga batunzire mu bakaga bakagiria mobo abo bantu kumyaga baza kunka kusisa abantu bo bakalinda nabo muntu ulinda omweza bwakasisi so baburobo ebitulugenda butragenda mboromborombo ebitutabitamu muno so ate tukaba bama abatandikiza ompira gwa masaza hamuna nenganda tukabanza gwenganda baitu gwazoka mpira kiri kigazi munegenda nganda ziri nyingi nisana genda kuingana ngana World Cup twagaba tulikitekaniza hanyuma kyonka takomamu amasaza agakanya kuri mbukama bwa bunyoro so habo kuba ngunyonka bomo hala bagitandikisize bakanjuka mbiza omudali hati abakutunura kurunga otimbagaine runo mukora erangizeno zina mu just sagama kuleke akakwera nakabulukana niyo bandera yabaire yakabalega yobukama buli muntu abaho naki na bendera yi so hati bro tukasigaza ndora white na hati egege roho yobo obusumi wa iguru buli mukama ajana bendera baite ati sato wenyi akagisigazeno bora nkonera timukagireyo mukikali tukakwata yo ate muri kagenda kikali nyamyaro nambale hale twakwese nambale regalias nambale ziri muri gisanga hebende no kaleno ni yabaire ya satito winyi ya nakabale so kachwamino ko tukikolesaga hamedali yaitu nerangizino so mubyona tokaramukiza barabakutuwa nikyo ngenda mubyona obwire nambale mukuturora hano undi musibire muta ebiro kuruga buli bwikire bwizere yakozereki
eyahoireho kyali tulebire omwezi mwinga 22 okwezi okwa kachungira mweru okwa kachungira mweru kikumanyisa ngo mweru guna hatu kumanya gukora sayona tukuliye byaka tukugurugam obo ntutaho ko 10 kubeta bata kwa msenene ate karwa ko ntugeno mukwake ko 12 ko 12 kwa buswago buswago ni kirugamo kikinki manisa ngagama ngo kampeiro hatu bakuziro nyizira hane kintu ekibambo kinyama bwena nyo swaga buswago rundo lesere ekibali kirime bihimbe nyakibisi kandi tibereza obo abantu obusumyo swago no gamba swago sagura manyama so nugo mwezo gahando gugarukaho gwa January ogwo bagweta kahira bahigi bakubera impira bazihire nizihiya zihire bisoro byona bikutabana okwata bukwata so even never to akagenda tujagenda mugurusi abantu bakasimentekanize yetu sabite hoirege nikikabuke bakakusima muno hali twakangire ijweri tukaba omoziro kuturabiza mubiri byabayiro haba obusumi bwabangereza bali hanu kuruga rukomino ruwenda yonka gwama myaka ebere rukomino runana kienda na munana bakatulemene myaka nkaga nebiri obo watuvuga watuleta nkaga na gomutu bendikita fokere prime minister hatobo akaruruka nakakutwara mukwerema nkaga nebiri nkwenda tutandikira ati nkaga nebiri nabulunya wasoboroire kanteka ka highlight kazo bakaikara kabakayeka kabakabugana niyenda kora akwa twatwina amatwale ana mbajungu naganu gajaga garuka gasigaraho twabana eastern region northern region western region na Buganda region hatobo harimo nyamasaza nigamasaza ate yeti ya western region ekaba eina Bunyoro Toro Ankole na Kigezi then mateba ga Uganda tuinayo Western Nile Gulu Karamoja Lamu then atu tugenda mu eastern kandi Buganda tukiale mu eastern tukamusana tuinayo Teso Busoga na Bukedi ate no bugiswene byona byalinike kiuno bagetanka Bukedi bugishu egyo eastern then ate Buganda bayina mubende Masaka na Mengo kyonka ziri nkoto nkabuli ntamusoroiro ati tukere tuli tutyo tukagamba buli kitebe kyabaire kiri mu kikabakine bigendero byako objectives rundi nanka manifesto zazo so nguna usore bitebe obo nanka abangereza kabakaye kabagyangire hati aho kabakaye kabanende ekiresereri kapate political party kyanka mu international way omuntu takubane kitebe kakifora ibara liye ekyo buntu okubati wole kabakayeka kabakayeka akabatali kabaka wa Bunyoro atali wango mu region ezo atiwe natwari nanka etwali lya Buganda region so bamugambirano wetaga ku kitebe kyabo kibe kuteraniza mukwere ndora mbetebe ebyo Uganda National Congress UNC DP na UPC nibo kole nabo omukago bakoma UPC ati bacamukora omukago na kabuli twabasoboroireho ko kujuka no tugamba Bunyoro babihirwa muno hawo kabuli region yona runo buli district ekaba ine bintu byekabana yetaga baitu muno Abanyoro tukantu wetaga amasaza gaye tugatugaruru Buganga izi Buyaga twabana Buwekula twabana Singo twabana Buruli agatano Buruli yakununa ya nakasongoro hati bakateka kakura tukabaita ka private council akantu akabana no bomba nembaza haridia onativo kabanyomera muno private council kakabana kakwatagana na Bungereza na hano mu Uganda batandike kurabo mbicuweke bikugambe bawe byamasaza ko nuko galimananu nti
amasaza ganu gakaba ga Bunyoro namuno nti wakuba bokuba no bara Buruli ekwatagana na Bunyoro byamira hano Bunyoro na Buganda ati bokubara singo naye ni yali kibuga gino kyankwanza ebyamira hano na Bunyoro bugenda kabora nanka buwe kuraliyo ebyamira na Buganga tino hali nanka Ebola nanka mubende nakono kwijja kono Buganga ni yege mubende hate gige isaza ya district ya mubende ekanetwara Kiboga netwara yetwara Gasingo netwara buwekura negaruka netwara na Busuju hati nambala hali nanka Mitiana no garuka no taimunda kuli nanka district ya Gichuri ya Wakiso aliyo na Kiegegwa hati Kiegegege eri mutoro na Kienjojo so hati aho no balesera kakora tako kaijene kakaguliriza district abasazago ebichwekebi bagire mubende bagenda Singo bagende bichweke bya East Mengo niho hali Buruli ne bichweke bya Nankegyo na Kaseke na Bulemezi omu bakoraki ate bagenda bakaguza ne barora abantu abali muno halimo Abanyoro unfortunately lerundi kyamugiso mubi akaba yetaba okabeta Abaruli hali Abaruli igini isaza lya Buruli hati bagenze kusanga bakasanga isaza eryo erya Buruli eryo na Singo na Buwekura halimo abantu abatahiremu enyuma kwesera basomere mixed tribes Abanyoro n'Abaganda harimo n'Abanyankole harimo Abanyarwanda harimo Abaruru n'abasogasoga abantu bamulingo barwara ngeje kora ngo biceke bya Singo bino no ho urabugerere yo hure gigionege bamo n'Abajaruo na kyabo hata bagire kora assessment kubara biceke bakasanga percentage ekikumi kikumi ebichoka kikumi bakasanga enkaga bali mixed batali Baganda batali Banyoro hati Bunyoro kuno wasanga Abanyoro bali 40% bali batitu kyonka Buyaga Buganga izi babanka haiguru Abanyoro bali bayingi hata kasomya kuno Buganda yamanyere ngo ubijja kubaho ibintu yatandika kusomba Abaganda abakawonao ebayijuze kuno masaza namuno isaza lya Buyaga ate enyakuli Buyaga West Ndaiga Ndaiga kuli amaizi kabaka yatekayo ekikali kerundo rubiri no hura Ndaiga kanire mukwate bisadu bino mukamara aba hayiro bulyo cyakusemere kurungi mugendayo mukoraki mukwata rwali rubere rwo mukamo mpaka kwika Ndaiga ate kichweke kyokura nambale kyaterekera kura nanka Wikara kura nanka Mpefu mchweke byona Kamusegu ebihere iraha amaizi ho kichweke kyone keke muhore giyone gege ate regiono ekabera hansi yet so umukirungu muno kagoze bino de kan kole katoito aka Kumanyisa orukanga sketch ya Bunyoro enkuru ngo twabaye tuli hanyuma abajungu amaze kugaba amasaza Buruli Singo bagahire Buganda kubasima abo kubayikereza kiyo gyamumera niyo gukora corruption niketa kujya kwera katandikaira ati okurugwa baje Abaganda batatuliyemo kiwagamba nti ndakiyetanta bakaturabamu kibakota kanana batuguza abajungu yata kenda mairu kenda
nazo zikaba naye kaba kisemo ko abajonko bangonyo tubahere mai ba omundagano yo 19 tubahere nanka itakari kwikya hika kenda ate hika kenda ako ngunya ate mukwate byapa byanu niwe hura babugane bakora bakatakaho nanka obusuru ico kore kitabaye ito system egitagitunga nikyo kura ngo ati no bule mubu hatukubalizo sumivuno wamataka amataka kaikarga kozere gari open bulome jaga na kwatana cyako yani bagamba lino lya bukama lino ya government endings ngomnya bagambe protect government ateke kyafoga ngo ateka tugambe cyo kuroraho na musinshi wanywa agombora eri takali obukama dio bukama lya government lya bukama hati kankugambe businshi igomore ya businshi egomore ya buhanika egomore ya kyabugambire egomore ya kigorobya kitoba bakaba bayinaho eri dio na lili takali yake lyabagali obukama no egomboreri kandi kuli haisaza hali bayombekere biro bino nanka headquarters emboga ya district eri dio emboga eri mu igombore kuru eri yake eri ya businshi kubanza isaza lya bugahia niho lyagarukiraho likabanza mukasasa buraba manya structure ya kasasege buraba hano karaba hamandera bohika akisaha akya kasasa nambali hari kanisa nekereze tro muhando gukuraba mukutiyogo omuhando ogu gwizakike mpaka nka kasingo ogumu ne gutundukira mpaija buraba manyire wa daktari nanka wa bachayaya bachayaya mpaija ata aho ekitwekeke aro muhando ogu ati kyonka guno gwa kasingo noho isaza lyali guno guraba maki amutemanka ho mundo hata aro na guno gukora banka hano haisaza headquarter hata aho noho isaza lyabanje kuba no baliyo balitware bujenje I mean nanka kikube ibakweta ati buhaguzi norugudo ruhurane beta old Fort Portal Road dwarabaga kuruga apost nirabamu na ikisahe kiti ati birone bayigaliro norabamu rugenda kimu mpaka nirabamu irembo lya kikali nirabamu rugenda Mandela niramka kimu nurugenda kimu mpaka mairurwe mukikube district kyonka kuba akaba hariyo obusozi bwingi na makona nuko barorango baguhindura nuko gieten Fort Portal Road ekorabo wamo igomora lya businsi then lya buhimba then notaha mu igombora lya kikubi lya kiziramfumbi kiziramfumbi then no kawoya then bodo no wakaikaga bokwika habakweta ekisaro ekya nguse hata notakuli hata haho no abajongo basimbire hema yabo ngunya bagana no mukukangira abanyoro mukanga kundega mai basatu na mukaga kuganga Home of Empako, travel to Nyoro. Home of Empako, travel to Nyoro. Travel to Nyoro. Aba banywani baitu ba travel to Bunyoro atwendeze ku bantu bakwijukizaga kanda nibatuleterana akachayi kaitu kuruga hano mugurushi niwa katwaira akachayi kaitu arumo akachayi kana arumbo darasini harimo hohwa ebintu ebena kunywa mujaja ebina kubombe ko mubata abantu biro bintu bino tibabirora kurungiti ibindi basanga babyongeiremo ebintu byembaganiza ati mamaduko oku kama baraba twairo bomezi agaruko murondo gundi mujya kusanga mbitekanize nambali biro bibayirwe
nebukwate besani nembaze nkenke yenzaru nemikubyemu ate abantu bona ngamba tujja kutungayo episodes ezindi hali emibazo eno nebyokulya emikubi ebe tujja kubinanga bijagendera nga pakonko byagambire ngomboromborombe emirwa ngamba yaitu nyikara yaitu endya yaitu nebyokunywa bimu bitakutamiza nebi tujja kwantukora kuba tukwetaga abantu baitu abanyakuli abatunura rutimbagane rwaitu rwa Kitara abala hero mahanga kandi nibo bayingi munabasinga kutukutu abakira kuhondera na munyanyowe ali nyosa ya kasatu kuhondera nyowe jwere nkabaza nawe aroho TV muna ya bansindikireyo yasemerera muno abantu basemerera muno ngoma ino mugambo rutimbagane runo so yagamba nteke namba yange ne yanyu watukora mulimo niko gamba basokutunga ebintu bitukoza bino bungamba nguse utungo bulyo ate kajore wagenzera okuno no kasikayo ukuba turabaza musajja mukuru bakoleka otugambe gasani akoma kaitukanuka kagende kakwate kimu kagweyo karoleke no bako atara kubaliriza kionka no tukwa tuli kuno ekisane nikiolekebwa baitu yo baliriza ngamba binu mukama no hoba mutabayiza hano mukama teba muzika tuleka kuibe bigondo tubaire tutemerera hati bunyoro Uganda byatufundiza abangereza bagabira amasaza gali ngo kugambira okuruga buturuka musana bwa bunyoro no hale patre mu nekichoke kimu ekya buruli hati kafu okuruga mu rubuga rwa Masindi ugenda ngahanda kugenda Buganda buruli ziri mayira 2 nizabe mbayintebeza 205 205 arutindaho ati nibogendo tayi kunu nanga buruli avuka kwegeniyo nakasongora district structures administrative bakagena nibazihindura bayitege kaikare manyire eriki buruli nakasongora dirisaza bayite buruli yetongoire ejatoka kitaka kugeta nakasongora ya foka town kanso no bororo rugudurwa nakasongora kuruga Kampala bakabani bateka mukolasi bintu bingi mino bitukwenda kubazaho ati egina kasongora kafwen erugira kemo bugangayize kafu neje netahwa mu kabale hanu gwa nyarwe yaha ati neje nesirimuka neraba nesirimuka negende tiniye nemu nangusha kuri byaho kana nguse ngamba kabale niyerabira mu kimu negenda nguse kabale ejananga eja kafokono hati nguse erugera kuno gwa bichoka bya nanka gwa igayaza magenda kibale kakindomu no herugera hawo nesirimuka negenda so hati bunyoro ujjo bajja batufumbira mayiro 36 kuruga hano boma uko mayiro no bazi barega kuruga post kuruga boma mayiro 36 nizigwanguse ngusaho hati kuruga ngusaho kugenda paka muzizi hati nambale tukukanga muzizi kuli magenda toro umutano ogwa toro na Buganda na bunyoro hati nambale bakweta kienjo niko ngamya administration bakazihindura buli wamanyanga ntahire muto atogamba ntahire kienjojo hati bwe kusirimuka nego munyanja tukutana na ntoroko eritoro ite kuntu inayo ndaiga ati obetigeriza hati kafwene ezokana isana nke kusirimuka hati kafwene tiniye kwa ukaniza bunyoro na Buganda amitano yona gwaho imana Masindi kandi kwa ukaniza nanka na Buganda part kunu buganga izi okura mpongo
ekisaro kya Mpongo kimanyikire mu Kyankwanzi district kata no teranizamu ne yakukaniza ati Kyankwanzi katugambe Buganda na Bunyoro katugambe Bugangaizi kuno ate geneja nesanga kafu ekurugira kimu kuno Bugangaizi east Bugangaizi ne koraki nesirimu kati na kabali no bitanganira hao ati nesirimu kana ijete kuja saidi ya Butema kuno ata aho no haho kuruga maili 12 kuruga hano Boma ugenda Butema 12 wenu kuba kutufunza eruguru kuri 25 kuna ifuo asatu na mukaga kuno 12 karabuli abajungu bakani batulema ati butama amasaza ugagarukire nubo twagaze hao netukanga mairu 12 no mutano gwa Mubende na Kakubira district azugwito Mubende yo bakagire kayo buhe kure bikasigarayo okudeterminingira population ibabazire basanga buyaga Bugangaizi babanyoro tuli mbayingi ati no bagama ngo Bungereza yagama ngo hati tujya kurora amasaza aberago no muri determininga tutukujya kukoraho kubahambiriza balitera akaruru akahamu abagana kabeta keke kungo rundi oba mu kugaruka kuro mu kusigara rundi referendum mu rujungu atobusumye obubona abaganda katandika kurwanangana kuleta abantu kyonka wakoze reconstruction okuwena ayagenzere Bugangaizi tumazire kwerema takutera karu kuya ayasangirwe independence no wali correct akutera karu roba Kumanyisa bali ndaiga na bakiga habazira bamu bakabake habo kuba banu totogaye bakatandika kubasomba kubatwaraye babetaga bakawonawo so hatu no tarwa bayiraho muno bayaga Bugangaizi batandika kwata kuba abaganda babatera amajuga bagadobora nakindi baba muno hostel ne barwanangana so batandika kurikyangana kuri abasajja bayirukira kuruga Bugangaizi amgenze kosiaro ebembera akarwe neka yeyona onu rebembere abaire MP kwa hago mufumambo rebembere mu bitu onu akaba Bugangaizi ali musajja ni bamweta ka mugoingi kolisage barero ali omugenze kazairwe ali elisakalisa na isenkunyo kyanku obuga akabali wesaza bamutwaire nanka gomba no hakabali nabandi sinkiabejuka kurungi abata buno babaire historical bamana atabanka kubaza habona busaho muomezi muguru kitwale mukwerema hati akaruru ukagenze kuhika kabule nyabasoboro iriho omukago gwa Buganda KY gwe yakoze na UPC hati nkunya basoboro iriho ti bende kitokiwanuka akabatungira amani kubo kweremo ku munda akabasinguireho hati Buganda akenkaga na gumu kenkaga na gumu hati bano baterana kugaruka kenkaga na ebintu mu kwezi kwa kane ebintu bitabuka Buganda yo kakore ndagano yagamba tujja kubahereza entebe zona abiri neki constituency ko kazuhura za masaza zindi zitakaye kutwatwa nekam hati hanyuma karuru katerwa hati UPC ekabeina nemanya ebyoka bya east byona byayo northern byayo western kun nayo nemanya byayo kuba kaba nemanya Bunyoro nemanya Toro ankole na Kigezi kyoka byembi hano to Bunyoro ngakibasoboraho kabumba akaba norukigo okukigo kumanyire inyanja nekiga inyanja bwetabuka omukama tabihirwa aje mizimbo aje nkigo yakiga yagamba Abanyoro mutakoma UPC akubemaze kora ndagano no mugando nyanzigwa yayo
so tukaba tulina constituency ibiri kuno Hoima na Masindi mugenzi magezi no yabaire ayesimbiraho na mugenzi bona bagenzi bambi mukama bazekimo kurungu ko karwanira bunyo na Uganda ati Masindi haliyo kuhikya na mugenzi Dr. Majugu naho turu atayire magezi akagwa magara yarabamu na Masindi kuhikya yarabamu bona bali ba DP kyonke bisoke tokubona kabisigairo ankole in northern western party yona UPC yayentebe nyingi na east na east na yatunga yoke ati Buganda yajya yeyongerezaho entebe abiri nemo hantebe za UPC yatungire mu east mu north na mu western ati hano DP kasigaleri ya mani Buganda bakabata kubatanga atatano bakomera asinasa nyakato na isinga Patrick tibali mu government kyonka kitabiki kule mata NRM so nabona ko byabayire ataho bamaze gukora ke bayikire kora government nendaga ne bakoze na Buganda okatugamba Buganda kabaho ibye kwetage kagambe kwenda agenze byensimbi ekatagamba ngo buturatunga kuwika mu constitution ngo hali ba president kabaka wabo abeke president ne sawe kwatu ya Baganda ngati ngo twina matia kasaiji education ebya batera ine na demonstration ebya batera ine nibibira hebi niyo nanka cooperative ikaba ministry ya mani niyo kwa ngo cooperative ya junanisi bagebyo kulima na bike byona geriki ya Baganda nibagiyetaga bayikira nizibi oba Baganda bayina bakulima bayina omwani bayina ebitoke niwe babayina main ebintu byabo muno omwani n'abajungu bagugonza hati ne byoma byone byomwani byokusoma omwani byona bikamuganda especially Masaka mawo kwatoka kule byone bona bugenda Buganda ja kusanga elimyani ne bitoke wini byokulya so bamanya kimungu hati bali mukintu bamanya education makerere rinka eri mikono ya eri Buganda hati ne bitebe bya batera ine bamanya ngo kakulimo omwani okoba balimiraga mu cooperative then hati baje bagambe nanka administration niyo local government bakwetaga fadu then president bamutungire finance bagitungira ati government yona tabaginaki so hati bakora kiraira muno tulibironga tulibani tukaguzibwa bale magabata ngento akora ba malire bakoma cabinet yabo necho kuno mutesa president kionka prime minister aina busobozi obukiro ba president hata toikara kulungi independence yatani kati batandika kugendera bigendere byebitebe babagani bakora nibetaga hati UPC kajene kigamo ngo tukwetaga unity prosperity and progressive so hati aba DP ni bagamba bo bakwetaga ebyo bulimi ni bagieta truth and justice amazima n'obwenkanya hati kiniki bakaba UPC kozere biri hati yagamba UPC kujja kuwanisa obunaku endwara na nobutamanya hati bintu ebyo nibyo government ya UPC yali batiro habo obwire wakuba bya hano tuli runyumi so kaisa no bwire tuli hano nyumya kandi ati nakajyayo ngo muringo karoho kwihayo ebikuru hati UPC government imaze kuikara na prime minister na president aroho mulingo gwa barahize nja kutongeraho custom koragana nyaba TV njagenda Mr. Peter Bunyoro BTV aja kura clips
bakane bahandika bendera ya Uganda ne kusirimuka na babairiho abyoho na birona internet ona night kubitu that's okusokufikira ate no yongereza hoki bine bitugamba bine ate hanyuma bamaze kwikara kurungi batandika kora administration cyo kubanza endwara kurwani sendwara atandika kora anti oko sindage bikato abana abwendwara ya katera gimanyini katera nira ni akafa koi abana ibarwara ge whooping cough abo kwa whooping cough na TB baitege whooping cough koi kaba yamani muno then habaho na uburoire umuzingamo hati embaze y'abajungu nibo nibagito abajungu batukwasira government kiyokati tukoragana nabo ko tuli mukomono watu tutuka baketa cyari butengenene tutandikira twikale ko nanke bakota World Health Organization country mu Commonwealth bana kutoza services izo so hata watandikira kurwana sendware yo muzingamo whooping cough then na omurarama murarama nibwo nanka umuntu nakanga baro mu rujungu kinyebere kwa gieta meningitis hata ndware ezo bakora ezimu zikaba zirugereho zenzi kuzunu kabere benje nikikora irwara rya hoimeri erikurwe bakaryomekera habwaki aba kabere benje jo hari twatungire kwere madiroho dikabariro bakabara 1927 iyo nkumunyamahure ojo gende bokuba notahamo wodege hoje kusanga bandike 1927 na polisi nenju ofisi ya RDC yali ya DC na kandi kine kyombeko kya post office kino yekina kyabiri na musanje nenu nanga yunura nambale nenju nambale abasirikali bali kuno kijungu egi yabiri na musanje amajugoro akasanga kale gakuragona gabiri na musanje mugurusi government yabwa mutesenu na bote yerugahita hati nomba inkakwetagira biki ebitutungire ebibine ebirungi mu government yaba myaka enkaga deka gamba yabana yitu government yetu ndiyo bakuba hati Museveni hatahiremu already tukatutunge kweremu hati myaka 36 yatuvugireno na ile within hati myaka nkaga na ebiri gigabiremu abalemi abakalema Uganda ona ina kichweka kiramba okuba hati abantu basatu bana ba nanka kule inyuma haliyo Obote aliyo Titokero aliyo Amini aba yo umwange nkomuntu tobabara timba bati bayine kiba tukoleire haliyo Bote abakali makachu kake haliyo Bote 1 Amini Obote 2 Museveni bali tubaleke bati tobanambo tibayina bo kayikara mu ntaro ati ruleru yizire atakona polisi yone iturakolero uwaijata hati nsanyo na gumu Amini wa health government abantu bone bataraka bairuka akabatasomere muno kyonkali wembundu yasikaya bali basome no yaletere bende kitokiwa nukabe chief judge yakora aba utakengangana yamwita hata abantu bayongera kora kumunoba ewe no kwiruka nibagenda bagenda mahanga gaheru erule atagenda Tanzania nabi naisa atagenda Tanzania cyonka nibarwanira yaheru woko umulingu bayeteranize hata kurora nibarwanisa kuiha Amini hata kurora okutabuka kwa bayino ngamba mutesa kabakayeka na UPC government Bote na mutesa no byatandikiriza aho akatukusara nituyega kino na kino kubogeze watahiyamuke hati urukumino rwenda nkaga na mukaga nkaga nena nibahondera constitution ya Uganda
ebikaba nibigenda nkate kubakuraga ebitaho hano ebitaho nibahonda constitution ngo yahandikire niyo nero watiraho atakasumi kakahika Privy Council kubapitekera munanga ngo oburuhika hanyuma yemyaka ebiri balitera karuru akaham buyaga bugangaizi abantu ambachuo bakuikara Buganda rundi central government rundi bunyoro ekintu kyagenda mu parliament kyagenze mu parliament bakirabyaho mbo batera karuru wako constitution nko correct hata nabakura sibaitu yababunyoro bona mbaire nkwebere magezi buyagwire obote yamukoma kuba nanka minister and prime minister's office nikisana nuwe yabaye nka assistant runo kutugamba prime minister ate buto yakaruga hoga agenzera hero magezi na tungamira munyoro mugenzi mhawana hati bona bakayikiraniza hamo na bakora sabandi bagamba ngo ekintu ki abagende batera karuru hati nikirageno kigamba ngo president na prime minister niwo rawaditamininga okuindosinga hakiragiro ekya constitution kye kugamba kigenda mu mikoro bako batakiteiro omukono hati ngo bokora hati ngato kubaza kutukwaza biri current ngo bagambe misusing of the computer misuse president yakiteka omukono na parliament kandi gende kyali to opposition atawa independence nsereko hati ubakimusindikire president yakiteka mukono abantu ngamwe cyakora hati tokura harimo bakubirwanisa ngabo opposition hati bano batware kanure ke mu parliament bano bakekirize bagamba kitwara wa president ako akabali president mu ceremony magenda makao kabaka nakaguza barukora to wa Uganda rukiko katukubaza mu runyo rurayiva mu kikali bakaginyara bagemesa batakwenda kutaisura amasaza ga bunyoro habukona nyonka mba njya kukaguza mali bakakirabya ikintu ekyo kandi nkwizira ndabakutorora nkubayizira hati bagenda bagaruka ngo president yangeta kujya kuteka mukono bagira bati by that time nkaba ndi youth bakegagena bakuru wabo abaho nibetaneke kitwagenda twikara haru bageni bahano National Executive Committee bagenda bakore murundi gwa kandi nakyo ekiragiro bakigare bagende kugamba bamanyise president mengo akanga nubobote ya mugamba ngo your excellency the president of Uganda you are not a president of Uganda, you are a president of the whole nation of Uganda, independent Republic of Uganda. Teka hamukono uwa okuchwamuko kwena kuyachwamuga yabanzaga kwehabuza hali akatebe ka Baganda anti tomanyine constitution ekugamba ngo birabaga biraziweho president arateka go mukono ikihanuru kiraga koze kanuiru runda kukyanga runda takora runda kikiriza nateka umukono bakoti yekaraga mu parliament natinga Museveni agenda mu kibu na kibu prime minister ni wakora mirimo ye tinuko hati bagenzere yamugamba barakoma mu kuganda Buganda uje kubona bali magazi president abokuba ati tabahuga yabikoragata kuno president kuno mukali wali kabaka nikiye kibintu bibiraira muno kitinisa mukaguza nicyo kora ngo sato win wakanga kutaha politics yagamba tajja kutaburaki no mukama watoro yayanga no mukoro bakaba bayina yobo hakiyeba akabaki aro nanka rukid yayanga no mugabe wankole yakora nabagenda secretary wange nkabakigeze nabantu abandi bayanga bo bayikara haki akalso leaders abo
hati wewe yetaga tini somanya Uganda betaga ngajiri baitu nikikyo nyini kigambo mwami manu bakabyamira kimu obwami hati ayanga emugambo ababiyaga buganga izo waracho kusigara mu Buganda bantu bawe niwe president wa Uganda waragenda mu central bakujya kusigara bawe waragama bagenzere bunyoro bawe you're the president of Uganda akanga ntamanya obuhya kwesweke obuhya bumanyire obuhya bwa abuhya abeira batekaga episode bikoto kenjojo kembogezo bali mage kina nikisananka nanka Kitara trend kirahirire nini bakishwekaho bakiregame binanka mundo yarugaga kulemanyire busoki ina nekigwamu kandi haliyo ensorobyo kimanyire ensorobyo hafunzire hatu yakagwayo yagendaga nikirahirira nikifundo hatu yabuga etakusora bara sam tekwikayo tekyakora cyagaruka iguru nibageni bagicumitira iguru waho hati na muteza bakamutega akakodyo akabatarozere abaloya be bamutunda hati ka enanka ka constitution akabaliyo ebintu ebibiri enti kakuba president na prime minister among of those two ayanga ku ikiriza constitution ko kugamba omuhala abarateka omukono ekiragiro nikikora nikirabaho ekyo mutesa atakikenga hanyuma yemirundeke ogwa kasatu ati bakagenzera agugubire nibono mugenzi binayisa nwakabala atone njeno nabaloya banu bagamba nobeta baloya. Can you read this one behind what it says? It is 3 times. If you have refused to sign, please tell us. Unzengani obote nubo yateko mukono nagenda binayisa nagenda mu parliament nagamba kusikira mu constitution ya Uganda kugamba eti neti president bara yanga prime minister akoraga arateka go mukono nabagamba yes prime minister nateka mukono hatu yakatekera mukono hati ne baragira ngo muntu wena akali mukozi wa government ya Uganda omasaza buyaga buganga izi baba evicted baba hiyo hati government yatekayo ba agent bayo kurugira kimuke administration rekabiri no muntu wena yagire yo tumazire kwirema na utajja kutera takutera karo hati batandika genda ko registration ngeni tukore ya voting bamara hataho bamaze kunanka batera obururu bacho mu kugaruka bunyoro buyaga na buganga izi ingoma za gamba makondere gayana hati Buganda ensone yayifora kiniga mutesa hata aho no bayino nikonka guze kinyenze garuka mikaguze ki abakutururiza nabakuturora bakimanye entabuka ine ya bote namutese karugira nkaha mutesa akatekerezo bataka murabe nyuma akuba kanga akora kwikizebi kandi wakawata kulema prime minister prime minister nalemebwa abateza bakaruru na constitution yo nahondera hati nikyo kwira abakuturiza no kuona ngo obutabukanga ine oba constitution yetu ya Uganda genda kududiyo no yatandikira aho no yakozeki yatandikira aho orutaro kuruga nkaga netano nkaga na mukaga ne rutandika olwa mengo na government ya hagati akwikate amasaza gamaze kugaruka ati bagaruka mu hiyaka Buganda fokera kimuke Buganda no yatukize kiragiro Buganda ne gamba ngo bote I had administration seats zone zikali mu itakali ya Buganda akana manyisa na parliament okubera mu mengo
nebyo mbiko byona nihe no byene ruga ya baganda kuno ba Buganda amanya abaganda kwika kuno bobote nga nawo ni haho hatabe kintu kinna kindi kandi akabali muko wabo bamuhaire mukazi miliyo bote so kaya gama ungwa government ya bote Uganda eruga hitaka lya Buganda no hatandika kuwema kwetegeza to the bill mengo fokera kemu nkambi ya bule mu bwabo musamu sirikala akutwaho wa government ya hagati alina kuno bakozerete batandika kuteranga na masasi biki kyonka bakyali mu government mutesa no bote ato kwikaho walozere hikire nembundu za amani mutesa tungire mbundu naki wagamba ati bunu fokera utaro taso kwirengera elected government atamini nanho yatahire mumu nuwa kabali kamanda wake wa mahego bote agikwate mbunde kekera okwikati kabaka bamule mesibwe yaguruke komera. That's what they tell us. Yairuka yagenda akwata gwa mbara ngugo nyonyo kumutwara Bungereza akitembera Rwanda atukurugaho akabatakia ro president no hati abalete bote nuwa hatalunka president kandi yakabairo bigire munanga parliament taro president vice president akabali na Diop ali mukama wa Busoga hati nawe akemvorovingamu na sagikaki mutesa aketeraniza hali Buganda hati na bamba ministers muramu asomere history ababohera abantu batano nambale habaire magezi naho hindukire ibingira Katbaso Bwangol Felix Onama abantu abo bakoraki Katbaso Bwangol mbalizo bali batano babateka mu nkomo habo kuba side ya mutesa wale bagamba balesero ruko rwake rukuya government babateka hati obu nkaga netano bale batayimere koraki kugenda maso okulwanisa government ya gati hata aho noho batanika gukora urugezigezi mulingo ki ogubarananka barasora kufunza government yobote nkaga na mukaga nibo batabula utaroru nibo hati amini na basirikali ba government babomenge cheke kabaka koreke agende mu Kizaira hati bo agende mu Kizaira ebintu ebyo byikaraho kabaka hanga tilina hati president hati nkaga na musanju hati wo botali nkaha akutwara government akora nka prime minister hati kwika bagamba tujja kwikara constitution gamba kwenda kuba president what do we do tukoleke ngo tuzeke president ngagenda mu parliament batamuterera karuru kana ko ngabuna butukuteraga ba Museveni bote bakamukomera mu parliament parliament ni ya mukomere nkaga na musanju barangira ngatu kujya kuteka mu byona bakarura bote nwa kusomera yafoka president na constitution yahinduka niyo hura constitution yenkaga nebire kahinduka nkaga na musanju ate bota foka president afoka president obo ham prime minister kyarugaho ekikaro kya prime minister kyarugaho obo yengo bokunulirwa kumanya wa prime minister na bakutorora kyarugaho ke wa prime minister tikyaroho haija hata kya vice president buli vice president akabaroho na wala kituraho abo kuba buli na Diop no ya vice president hata naja komaki vice president aba omugenzi John Babiha wa Fort Portal wa Western obotaliki president eke wa prime minister kyakora baki hao hati batandika kuvuga kigaleke guruga nkaga na musanyu kaga na munana kaga na mwenda
busaho elections iyo constitution yagambaga okukoma kuraijaga hanyuma y'emyaka etano netegereza hati kuruga nkaga na 2 nkaga na 3 nkaga na 4 nkaga na 5 tukaba tugiye kunanka nkaga na musanju kukoma haijaho zingaho toka no baleteire state of emergency in Buganda na curfew no twagiroleire yukubanza eri mu Buganda hati aho abagana nkembaze yabere no kusudiya nebekana hata abasirikale bagenda bayikoramo mulimo aho naho bahindukiriro oboti kyonka bakamutryinga nkaga na 8 kumurasa isasiri kamura bahana barugaga mu conference Rugogo ebyahwera ate aleta indication zo kwenda kuyaho government ate bakara bali alert abo bamagezi aba ba minister balo munkomo mutesa Bungereza no hairukire hata mini mwaka gwensanjo nibatekaniza okwenda koraki kukoma ensi yone kwere bukubuku ngo botafoke ngamba nyenka obote bamunobereye Buganda niye kuseketereza na Bungereza ngamba ngo ati wina koraki hati batekaniza kukoma kagwensanjo wazamanga babaire mbukura tobo kugenda obote bikibi yakozere tutaka genzire musanju ate munsanju obote byakozere tugambe gendwara kugema abantu ye no kubika marwaro buli district agari go mutindo baga marwaro ganu gakusinya no yagombekere bitebe bya police akuhonderaki engendru aho ye kitebe to fight for bad disease and ignorance ayombe kamarwaro abiri neri buli yagatekaga mu regions Uganda liriyo nanga bugerere yohura kayunga na busoga liriyo yejalireta kagadi nini ya kagadi liriyo indi yateka kiboga indi yateka kiryandongo cyo tukagoba mabaraga tukafunga kagadi na kiryandongo na bundu bugyo mbarara so nende kuragira hataga marwara go galimu ebitabu 10 facilities unde bikwatu byone bikata ankamurago birinka biri mu marwara ni juko mwaka gwenkaga na 8 nibo nkaba maze kusoma ni nkora in fact mukamara tukonyeye mu November guje ku celebrate ngamazire myaka nkaga nkaga nebiri ndugirenka myaka nkaga ndugirenka musomero nebintu ngiremo tujana tuliye ibintu hano ora atwaire tujja kubaho kamera zona zihuye so hati akagama kugenda kuombeka marwaro abiri neri erina facilities zikusana za mulago nuko tukesheho abantu abagenda mulago tuli boma ho nabaza yagamba nkwenda mungambire inyo bantu abayizira hanu kuntangira nokujja harale eno murwara mugenda nibabajanja bira mu kiyaro ngokwa mujanka ngotujja kono mutanu ngo yagamba those small hospitals for the white people yaga tokaga abantu ababihire nkaba nankabo abajungu bakani bakiyaro abali mabaro nemukiyara bakiyabajanja bira marwara ati ntiniye irwatu ntiniye basagetere kuteka administration na bloke yabajungu na ofisi ya RDC eri muti ya mujungu na yunura eri muti ya mujungu na police ya mujungu nuya byombeke so ati agama nkweta go muntu eirwaro limusange yokuli gani mugalekera bahana bahindi bahano nabo nkuija kubabinga
In fact initiative yokubinga abahinde taije no naamini okote no yabaira gini nuwe kabaina the very year 68 no yatandikira hati amarwaro gombekebwa gombekeibwe nsanju tukwenda genda kutera bururu nyowe nkagenda kukomesa Masaka by that time 1970 kyonka achuire mu constituencies nagamba 2 in 1 nagamba iwe rwankumire owesimbire Kahora division tenuku okwenda kutwara constituency ya Kahora division oja kuba yo na busagiki mu Bujumbura division okwa Kahora mu east wesimbire mu east kyonka oinayo busagiki nka mu west hati nuko bakaba kozere nuko gamba ngo ubali kukoma kuba minister otafoka minister wa Hoima ewaki so nyonka genda Masaka nonya bandize kutembea helicopter no bakasindika ya kuiha bomba tugenzere kule ne motoka ata center ataling center batusindikaga genda kuba abakorolero buru no bakatusindika sese kwa maize hati enyanja yabambi batusindika helicopter no mugenze Kakonge nuwa kaba ayesimbere bayigetaga south east Bunyoro nakule hali yoki south east Masaka so nkubabagane mu isana constituency oni yajagana akora campaign kuna inokona no kukomesa akondesera mukakora hata mwaka gwensanju ogo Uganda ne kyagenda mu maiso aine kiniga ngabe no bikuhura wakonye nkwetaga history tinu ebyo kuhura bya nupo bino egaruire kabaire kakabaka yeka mwange mwikirize nubwo kugongo bono ukakura manya bamusibire magere manya bamukozereke byaroho hata abegi ba makerere rwentebe kuno nanka nanka nkumba isome eba na miryango eba rwentebe ya secondary ya bakatoliki nanka nanyondi eberwa kanyo na miryango hati abana begi bakanu bakora nibarwentebe nibajanka mu town bakaja nibazina nibakora kata basirikali kubamanyire bakatamba tamire motoka gene bakora nibagitera ya basi nafuera mu abana bangi bakafu niki kibagamba obotakalema kufuga kulema kurungia amahege hati ngwa kandi motoka kaba nayo yaba students ba Makerere nibagenda Masaka kalitanga tukaturo bono heka munyenda eri mu students ba Makerere bali ba UPC nayo bagitera abasirikale bona ba Buganda ato aba Buganda nibo bateraga kandi ate bere katara sirikali ate babo inene erimo ba UPC nabo gari katosa suza ndoka nacho kandi tukaba tuli yoko tuli Masaka kasanga bisiriza byake hati buntu batandika kuija ijabuke obo ku indicating hati mwaka gwensanju ogwo nugye kuhwaho ntumanya ngo tukujja kutera obururu bakome government endi ba member parliament bagaruka bayokire kikuru Musanji tuyali Musanji hata mba nkwebera akaba hari mu bintu bingi akaba ari kamando w'amahogu bamurasire Hussein brigade yokoya mu Mucholi acholi nabo batabuka umbuta isire umuntu wetu manyaba chora nabo ina makantu kabo tebakengangana kurungi hati umuntu obindication of urutaro ruri Kongo rokuhuro runo rutahayo uraba Kongo niye tubandize kuwirema tibakale kagantaro hati nabo mahega Uganda hano kakagenda nkagenzere gati bakore byambiyone bayi bamasanga nabo byagenda mu parliament
bagamba bote Brigadier Okoya naki naamini bayibireke nguko kabihulire jwere bakutolesa sente history repeats its history ebya Museveni bagamente nabo bakagenda kuli bamanya embaho nabino bikabo hati Brigadier Okoya afuire abachole beregere hati abantu bali mu nkomo nankaba aba ministers n'abantu abandi banankire kabaka irukire ate ensi yababukubuku hata no bagaka bagenda kukoma hati banagenda kukoma babayo rukurato kurwabaira hano rwachokama ruba mu Singapore oruko niro rwabandize kimwe zindi zikaziro hati bagenda bakoma no waliso kuhanura buli muntu aletake ensonga ze hati bote no yayimereye nawoninga nagamba nkugamba yaragira katikiro wa Bungereza kabaroho kigendo gambe Majesty the Queen and aihe abantu be abayalesere mu East Africa. East Africa is not a zoo of the white people. Naenda babajungu bona baruke East Africa. N'abahindi. Akwaka baleta kore gali omwika. N'abajungu baje colonizing tukamara kwera. Economy ya Uganda tekuli batakurungi habo abaki abajungu. So agenda ajja collect. Hati nanka kugumuga kama prime minister Uganda government well spoken Mr. President. I don't think that you'll go back in Uganda as a president, and that was the end. Nuko garuka sange atagaruka no garuka. Nkugambira kamugamba I don't think that we'll go back to Uganda as a president. Aho naho tamanya banu uruko rwaro bakozere amini amutu amamuiheho kandi kumya I government inkoto tizihibwa abenyota uri munjo kabasagent arube narangira narubata nagenda haredi government UBC government yindukire yali Uganda nyumba that time nkaba ndi mukyaro nyina nikora mu agriculture kitoboko nyagamba nibakusandara ati mugurusi abakitandikiraho obote bamuhiro tutandikiraho sabite kwite ati obote wawe bakamukangiza Nairobi atagitahe mu Uganda amina nabakamuleta ko musibe kujja kumutekanka aba president abanaki atole ole ya muhira akabata kwenda kulema wakabata kubyenda barabyo mbatayito basindika yakantu kateto baraho hari resistance ataba resistance onu baje bamuteka angoma amini bakamikaze kintu kihoye aho naho musiyo na babanze kurecognize kababungereza awe kora ngo muze kunkwata hano ebintu ebikaire bimpagamayire akoba binembe bazaga harediyo obwire bubutito bubutito kandi hate bakundora butono so abari amahanga gahero munyanyo otugambe gari haro hari California sister wange Rahima Kabachanda umuyaga ikati uraba otungire amahura gano nkuramukize hari aye bali kubaha Kitara TV abanyoro bona bagiroho nawe kyo enamba yange muja gisindika kyonka kangibaze gibaze nkulinge niyo note musanju 8 2 ana na 5 ana na musanju 10 egyo ya MTN endo ya Airtel nkulinge musanju niyege noto 5 9 ana na 2 ana na musanju 10 aba kutondera Kitara TV mugurusi mugulire akasukali hanambegi yabahire abanywani banga bali mbahara boko inaba banja bakutondera haliye na mujukuru wange my first mujukuru wange kubanza aba Dubai Qatar Jordan Saudi Arabia haliyo mweno waitu Kasimu mukuingana
walinka ali mu Dubai aliyo mutabani wombule mweno waitu Rashidi ali mu Abu Dhabi nayo n'ebicoke byone so aliyo mujukuru mukyara wange ali mu Itale mwebagamba gani mbaza nawe narono mugatwadde ize na wali bungereza go wakinogoze director wa premier ati nabweke abantu abanyakuli aheru ya Uganda na Afrika ebintu bino babinamo iro nicyo tukugamba nti kubasabira mukama abomeze na nyanyo mezi mbe nintekaho hati pako bugoro mukama asini abo kuba akwasira mulimo gwesenkuru gwebisani utagamba kakuterera kasani oli mukakanzo kandi inakora mu community handa guno mulimo guno mukorwa community ahereza amakuru somba ni nsaba mukama atongero bomezi obucheke nkabanywa bonyina buno cyoko nobunda abantu takusokora right at least nkomukuja ne munsanga hano bingi binkwetaga kola ije tujja kwijja muguru situramukyo munywani wa itu give us ogo give us ogo mukiga baita tamuhinda kumweta kamahire kika kumweta muramu wange nabo nicyo kimu tutamuhe ngande za ziriyo kuri nabo ati nyera bazira nibyo bimunna kuno nanya ati ente ntimba imuzira abakiga baliyo abakuzira ente ntimba netegeze abayundu abo oli so busawa muntu watagira kika kyabo so wanagadi na mukyara we mweta mazara nabakozi be bona baramukize nje kusanga ni ngaruka ni tujagenda yo na umundi wata yali lake 7 eni ya gade gavas no lake 7 gavas karuga mu lake 7 kyonka gade nuna akitandikisa nakoa mukyara gade aswera ali muko wala kese bali banaka baswera mukika kimu banaka baba maitu bagamba musangi musangi bakasangiranizayo baje tubeta ba musangiranizayo ba musangi nabaganda ko bakenanga so hate muno nkira korogana gevas noli nankorogana nawe abo nawe tuje kugenda tubatahe mu hariyo bakateka munenanga igabiro lyombazi munye pharmacy abo nababo nkubahiga nabo bataheke mu Kitara bamanye ngo umuntu akuruga bungereza tujaga genda mu irwaro jaga genda nka so aro rufumbiro tugamire nti gunuzira tu amalira nasika enkanja runde kinywansane ne leka tusibule ikiriza ngaruke businsi genda businsi nondo mujukuru warinade mujukuru wabayaga muihwa entekaniza Orubazo na mugurusi Shirafu mugenyi niko tebaire tukiyagenda nkurangireho banywani baitu ba Cable 256 bano bakukolera website kandi bakurangire ebintu amitimbagaine kandi bano nabali kugamazira no kugambira ba travel tubunyoro bokwa no gonza kurambura ebintu bingi muno hano bunyoro mugurusi abo ba travel tubunyoro nibo nabo bakuteka makasente kandi tuina na washa records bano bakutekere bizina amitimbagaine bazina bakwenda kutuke bizina bano ba washa records nibo abatukola nayo niboteka makasente we bali muno ikaira hantekaniza Orubazo akakoza kurungi aba bizina abo nebisana nyina orutamiro nyakugambirwa na nkorugale rwa bunyoro no full no mwaleko kutwakoze rwa bunyoro gwona rwenzaro nyina ebe baje tuje tubahereze abantu babitungi nike kireke tujja kubaleta nabo twengero ku bantu baza nabo na nyoti njya kuba ni nkira hano tekanja kangi kingira hano okwika butayitaita no mutekanize zindi ni nyoye Julius kyo muhendo mba mulisa kandi zaro abamori bora mu by the way bora
bo yo kegegwa na mubende biri mu lockdown so netu hantu erinde bayira lockdown etagaruka hano twerinde ubuyonjo kikuru munebora manyeruga muno mbuchafu mugendeze muno no kulya twakalimba aha tunabe mu ngaro abantu tukaba tukwasira muzego kunaba mu ngaro tugukwasire bayita ati corona byakagenzere twabirikaho nabo nsonge gibambi tugaruhe mu muzego tugukunabe ngaro tuyongera kuyonja tutakiza kusensa senso ubiharo kasangire twechume bikopo mu biteka akwera ububi mu biteko mu binazi kurungi mureke kubunagana gomana bakuba ina harasisire bayibarira abangu bwangu cyamugisa murungi tujya kuhatagana men tuskayiga ntwegesa turaga tutandika turabanzaga kwegesa kimukimu yes mu dekamba sibule mwebale munaba ikairo for this one and sahe muneki muhangale mubai home of Empako, travel to Nyoro, home of Empako, travel to Nyoro. Travel to Nyoro. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.